Perkana tak tahu dia. Oh lama nyari musuh kah? Lama cek ni sudah kada purmo kita isale nan tembas. Cocok di mereka let. Mi peceng telur kereng kena. Ongguan baceng, teger-teger dia. Wah, kena. Pantesan je baceng ah. Betin dah dula saya kentok hi burun. Tika berkah dan kok mangkan tak kaprana roh. Manager Chandra, bos na kan ayah aku. Wong aku cibi sama cak oreng. Iya, bah buka buku kia. Mungkulan ko kuku iya. Jalan jol bamle. Bah, kan ini besar bos sama Lea. Terus gue pesin saper ya. Ya kok na bos, ikan buat na bos. Bos biasa na siapa nanti anak buah na. Mon badang apaan? Oh, batin na mau titip bos ngaji ya. Iya bos. Sikat na bos apa doang yol. Ada, teti bos tapi tak tahu singkat na bos. Singkat na bos Ria, bekas orang sakti. Ye. Bos, kayak mbak nah beni bos beni sakti. Terus apa? Mbak nah Ria abok bekas orang gendeng. Hutang ji, keng oreng ikut gendeng. Makan bos, leta iko cai gendeng. Jalan ben melek. Iya, lana kan aku ku kape. Rumah bodoh. Selesai berandi anak buah. Jalan let melekos okot. Mi mak leng kepul colok re. Misra. Ya, Ban mau tam tora. Kok tadi pesen? Oh iyalah. Nama benet. Ah, benet ah. Atay mulo lura ba. Apa maksudnya? Ini aku tak cetak. Iya benar aku mainnya tuh. Tak terima ban. Mabas dah dia. Boh, mayu. Mayu. Apa dia maban? Ceburu. Tolu, kayaknya buku. Aduh nak kayaknya bego. Mata dah bang yol. Nama nga siapa? Aduh nak mana sih buru sih kau berkaro. Bah, arwah siapa? Aku tak cetak deh. Boh, main daren. Mayu. Berapa ya nak? Bah, arwah siapa bos? Arwah legenda Picing. Yo, tenang kan nak? Mau berapa-apaan? Lagi nabi cengah, datang bakun. Ayol.
Apa soalnya mi kabur karo? Arap so letro. Oh, laser oreng. Mi bisa cok. Siapa tahu ruah soalnya tadi salah. Arap belet maka berka. Ser orang ko cok. Ara apa bolan geng? Tujuh lu. Berum cerita let. Randy selaka de. Engkau gede. Nga apa orang ah? Araw po lang po nga balon. Sina kapag di nga lucu ya. Enteng na arwah. Korbada dan na lagar. Rombok ka pisong ko. Wah. Aduh, umar tanggap na. Ini turut. Unta terima. Dan na ya. Jadi bas. Wow. Beda apa mi pas rombongan? Angko mentado papa, takip dana. Wah, kancan bano, andi salah angko. Jurus olar. Lu. Ontong man raja. Chono beri jurus yang santan. Aro tol jurus ka pijong. Tos lucong, kabele ka bos ko. Bos. Apa mo? Duli bos, ambuy. Lanjut deki boleh. Arab geng. Mesti terlihat bos. Maju. Nangga na bos, tuli maju. Wak bagian geng cok loco berdaya dan malakas kapi. Mayu. Yang dong kepi songko mas. Tuli. Beda premi seru. Ban keduanya. Iya, harap geng. Wah, anak buana, andi salah angko. Terus. Bawa ko soko ya. Iya jalan. May bagi bos. Gendeng dia. Aji mau coba. Nah. Siapa? Oh iya bos. Ketua naging cok lucu. Oh, betiin na ba? Ketua geng cok lucu. Iya. Lu. Ban mau kau tangan buah. Ya re, laban lu. Dul kasih mabiro angker belum orang re. Mi pada gelu pas maharin. Jurus olar sindo. Aduh. Ada apa bos? Aduh, kok nyakil gitu ya? Aduh. Berapa? Lanjut tuh. Aduh. Wah bos, belum bawa nantang pun. Aduh. Lah lanjut laku nih bay. Ya kan gigi oke geng dong. Saking tahu ke bermok seti lah. Aduh. Mega bos boleh. Bos up, toro takuan. Mayu. Ampura tak buka takit di telayan tar. Jadi biar jalan. Tak genar.
Halo, tul bos. Ya depan nah semua sana. Oke. Berapa aja, Cok? Wah, makat lah. 1 jam kemudian. Berapa? Siap. Abit tuh. Dari kol sanga sampai kol sebolo. Waro. Itu kita kermo son. Abdi, Bos. Bendera re. Geng teko. Bendera apa? Cok yang ada tulis nah. Iya ada. Ola terahum gap pinagana. Itu ciri apa? Lukisan ya. Ciri tulisan. Oh, bendera tulisan aja. Titik-titik. Ni bisa mo. Aji cet. Macam-macam bening anak-anak TK bos. Iya, Cok. Problema pas keketukan keun. Olah keng tako yuk. Kita ko ajong. Ara apa anak-anak ro? Mi pas tuan tem sebeda engkol. Yo. Jol. Cun. Ambo cong. Ara apa Arya? Di pas sudah berapa lah kata sini kembali. Ada. Nanti saya ilmu cek. Atau kare nih bun. Misalnya kau tokar belum cong? Ada. Akan cebrum menjibun. Montroki serah, saya kancah. Mayang buca tokaran. Dan sering kau dulu cong. Mon ceria, ben palotan. Mon kaca, bapak deban. Saya atare tanah. Dah mayun. Iya pada. Rrrr.